twongeye kubasuhuza turizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye by'isi mumaze kumenyera ko amakuru yihuse kandi yizewe ari ahangaha muyasanga. Rubuni turi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakomeje imirwano hagati ya AFCM 23 ndetse n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aremeza ko mu bice bya Masisi hari imirwano ikaze cyane. Hari kandi n'amakuru avuga ko abarundi baba bazanye umusada cyangwa se renfort ije muri gahunda yo gushaka gufata ibirombe bya hariya za Rubaya ndetse no mu bindi bice bitandukanye no gutera inkunga uruhande rwa FARDC. Ndi kumwe na Claude umeze ute? Meza neza cyane Ferdinand, urakomeye? Nanjye ndakomeye cyane. Hari amakuru menshi cyane ari guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo waruvuze, abarundi nyine bongeye kuzana renfort kuko buriya abarundi ntago bakiri kurwanira Sud Kivu gusa, bari kurwanira na Nord Kivu muri rwa rugamba rwo gushaka gufata Rubaya bari barimo tumaze iminsi tubivuga. Ariko noneho Rubaya ntibayifashe, M23 yarabashushubikanye ngira ngo kuri axe ya Cyugi Gasenyi yabarengeje, nako axe ya Cyugi Kinigi yabarengeje za Gasenyi, no ku yindi axe M ifungiye ahitwa Ruki. Urumva rero ko iyo ntego ntago bayigezeho yo gufata Rubaya. Nyuma yo kubona ko batayigezeho basubijwe inyuma, izindi ngabo z'u Burundi zongeye kuzamuka muri Kivu y'Amajyaruguru kuva ku munsi wo kuwa gatatu no kuwa kane ejo zaraje rero zijya za Gatoyi. Kandi hano ukabona ko kuza muri Gatoyi n'ubundi M23 avancement yari gukora ibasubiza inyuma, nubwo yabakuye mu bice byinshi byo muri groupement ya Mufunyi Kibabi. Hari ibindi bice byo muri groupement ya Ufumando bisigaye ari nabyo ibyo bya Ruki n'ibindi M yafashe, ariko ubwo bigasaba ko ikomeza ikagera Gatoyi. Ubwo rero babonye ko iyo ntego yo gufata Rubaya idakunze, ahubwo M23 iri kugenda ibasubiza inyuma, igiye kubakora no muri Gatoyi, bahita bazana indi renfort ingabo z'u Burundi. Ariko si iyo renfort ingabo z'u Burundi gusa, n'abahibu special force ba FARDC cyangwa se b'abakomando ba FARDC nabo baziye rimwe n'izo ngabo z'u Burundi. Iyo ni renfort n'umusada. Twibukiranya ko n'ubundi abarundi bari bohereje izindi za mbere, na hibu yohereje izindi za mbere. Babandi mwabonaga ntago ari Wazalendo, bari kurwana bageze mu ngero za Rubaya, ntago ari Wazalendo. Nubwo mwabonaga ba Mutayomba bari hari za Mitimingi kuri ya musozi za Kilimamingi bavuga ati turahafashe turagera na Rubaya, bari barazaga bakideklara nk'Abazalendo. Ariko izo hibu special force n'abarundi nibo bari mu rugamba bagera mu marembo ya Rubaya. Urumva ko bari barahageze mbere, bagerageza no kurwana n'izo special forces za hibu n'abacancuro bagera mu marembo ya Rubaya, ariko barakubitwa basubizwa inyuma. Bakabona ko M yanabageza Gatoyi kabakura no mu bindi bice. Ubu rero bazanye undi musada bawuzana hariya za Gatoyi kuvuga ati bagira bati wenda strategy zabo ni izihe nkuko amakuru abivuga. No kuvuga ati tuzana undi musada abasirikare babe benshi, ariko cyane cyane muzana abarundi, muzane na hibu noneho babe benshi, turebe ko twakongera gusubiza inyuma M23 na ya ntego yo kugera Rubaya tukareba ko twakongera kuyigeraho ku yindi nshuro. Ariko harimo no kuvuga ati tunabakumire batanadukura no mu bice bindi dusigaranye birimo na za Gatoyi na za Mitimingi n'ahandi. Bakaba banadukomezanya na bya birindiro twari dufite mbere tutarafata za Gatoyi nabo bakabidukuramo, kuko iyo gahunda bigaragara ko M23 nayo ifite nyuma yo kuzana nawe renfort yanayifashije kubakura hariya hafi ya Rubaya. Nyuma yaho rero bahageze, urumva ko M23 yarafashe za Gatobotobo hano na za Ruki. Iyi ni axe yerekeza muri Gatoyi. Ubwo zikimara kuza uyu munsi bahise bagaba ibitero mu gitondo cyaka, urumva ko bahise bitanguranwa. Ariko M23 hagataho nayo yafungiye Ruki, ntago yigeze ikomeze Gatoyi nkuko twari tubyiteze. Amakuru akavuga ko bahawe briefing yo kuvuga ngo mube muretse kwa avance mukomeza za Gatoyi, tubanze dupanga indi plan. Buriya mu rugamba ushaka gufata uko ibice bafashe, tuvuge Wazalendo bari bageze nko mu birometero 10 bya Rubaya. Ubu ngubu babasubije inyuma bari nko mu birometero 40. Urumva urwo n'urugamba rwafatiwemo amalokalite menshi. Yisubiza amalokalite menshi arenga 10 agera nko kuri 15. Bahise bahabwa briefing ati rero ibi bice twisubije ni byinshi nabyo, reka tubanze dupange Wazalendo batazaduca muri humye dukomeza ngo kwa avance. Tubanze dupange turebe ibyo twisubije, tubisekirize, tunamaking sure ko dukizeho urukuta ruzatuma Wazalendo nta yindi nzira bongera kubona binjira Rubaya. Noneho tuve Ruki twavance tujya Gatoyi, ariko twamaking sure ko bya bice by'inyuma yacu n'urwo rukuta rurinda Rubaya ruri sawa.
abarundi rero urumva izo ramforo zaje n'abo bakomando ba Hibu bo bahise batanguranwa mu gihe M yari ya stop itakiri kwa avansa gikomeze gatoyi. Baravuga bati rero ahubwo reka tuyitange tuyisange gatoyi mu gitondo cya kare tureko nako ruki tureko twayikura ruki tuyikure n'umutundi duce tunayikomezanye nanone za rubaya. Baje rero bagaye ibitero ariko still basanze hari ya M nyine kugira ngo isubize inyuma hari yongere ikure za ruki yongere isubire mu nkengero za rubaya. Biragoye kuko nayo yazanye ramforo. Ejo twari turi kuvuga ramforo zavuye Sud Kivu. Yes. Izo raporo zavuye Sud Kivu rero harimo abakomando bavuye kwijwi, harimo bavuye muri Walungu, harimo bavuye Kalehe, harimo bavuye Kabara, ariko si bose, harimo bavuye kuri axe ya Kicanga abo bagiye gutanga ramforo. Urumva baje bishikirije ubwinshi basanga M nayo yazanye ramforo ari nazo zayifashije gufata ibyo bice kugera za Ruki, kandi ukumva ko n'ubundi abo barwanyi bari stand by aho Ruki bategereje guhabwa andi mabwiriza ngo bakomeze gatoyi. Bakubiswe rero basubizwa inyuma, bigaragara ko bigoye. Ariko bashaka guca n'ahandi hitwa Mutobo naho hari ibirindiro bya M23 yahashinze nyuma yo kwisubiza ibyo bice. Hano rero bahategewe zambushi nyinshi cyane, biba ngombwa ko basubira inyuma. Urumva ko M yafungiye Ruki ishaka gukomeza gatoyi, ariko ihabwa briefing yo kubiparitse kugira babanze bakiriyaringa inyuma neza, banagira ibyo byoganiza cyangwa se babanze baniyoganiza. Urugamba rega na etape ntago ari kurwana wiruka gusa. Urarwana wafata nk'ibirometero 50 ukabanza ugafunga. Ukabanza ukarebese muri urugamba ukana cleaninga neza. Muri urugamba mfashe ibirometero 50 ntakajemo abasirikare bangana iki. Okay. Ntakajemo abasirikare bangana iki, ntakajemo imbaraga zingana iki, kugira ngo noneho kugira ngo meze mfata ibindi bice ndamforuse cyangwa se niba hari cyo nkosora ngikosore, abahungu bazahaguruke noneho Rioge yamajije kurangira banaruhutse, kuko urumva banarwana umunsi ku munsi banaruhutse nabyo biba birimo. Yes. Hanyuma ubwo abantu babyumve neza ko mu cyerekezo cya gatoyi habayereye imirwano ikaze. Of course ntago ari imirwano yanamaze igihe. Twavuga ko ari ibyo bitera izo ramforo z'abarundi na Hibu bagabye kugira barebe ko batanguranwa na M23 bayikure Ruki bayikomezanye, ariko no kugerageza kwistopa kugira ngo idakomeza gatoyi. Nibyo bagabye imirwano isa nkaho ihagaze. So twaje kuza muri studio nta yindi mirwano iri kuvugwa muri Masisi. Mu byukuri M rwa rugamba rwo kwisubiza uduce isa nkaho yafungiye gatoyi, ariko nakweretse nako yafungiye Ruki, ariko bameze nkaho ari bari kuruhuka kuko bari bamaze imisi barwana cyane. Nyine bari no gukora icyo bitari Rioge. Banasekiriza bya bice bindi bisubije, banashira rukuta kuri rubaya kugira Wazalendo batongera kubona aho bamenera. Urumva ibyo M ihugiyemo niyo mpamvu itari kwa avance. Usibye kuba abo barundi na FARDC baje kwigabaho ibitero Ruki bagasubizwa inyuma, ariko nk'uyu munsi kuwa gatanu nta yindi mirwano yari ikomeye cyane, ariko bayitege kuko nko mwiri joro ryo kuwa gatanu cyangwa cyo kuwa gatandatu imirwano igomba gukomeza, kuko ntago M23 izafungira Ruki gusa. Igomba kugera za gatoyi. Ayo ni amakuru yo kwizerwa, kandi n'abarundi na FARDC urumva bazanye ramforo kugira bavuge bati twasubijwe inyuma tugeze hafi ya Rubaya. Yes. Reka twongere tuzane izindi ramforo turebe ko twasubirayo. Ubwo urumva ikiri kuba hagati ku mpande zombi ni imyiteguro yo kugira urundi rugamba rukomeza. M ishaka gukomeza gatoyi ikabanza igakora Rioge. FARDC n'abarundi nabo bazana ramforo kugira bare ko basubira Rubaya. Ubwo rero umva iyo myiteguro niyongera kurangira nyuma y'urundi rugamba bari bamazemo igihe, muraza kubona urundi rugamba rwerekeza gatoyi cyangwa se urundi rugamba rusubira Rubaya. Byose biba bishoboka ku mpande zombi. So impande rero zirwana mujye mumva ko hajya habamo na katamuro, sometimes hari igihe kabamo. Hari no kuntu ariko ikigaragara kuri tele ku myiteguro y'impande zombi hari urugamba rukomeye. Ariko tukiri mu mirwano babarwanyi rero M23 yakuye muri Walungu Sud Kivu ikabakura Kabare ikabakura Kalehe no kugira ngo cyo kwijwi. Bigaragara ko Wazalendo cyane cyane nko muri territoire ya Walungu barabimenye, baravuga ati M23 bamwe mu barwanyi bayo ibakuye Walungu hano Zanzibira n'ahandi. Ese ubwo basigaye si bakeya cyangwa imbaraga ihasize si nkeya? Yes. Twayiprofita tukayigabaho ibitero kuva ku munsi w'ejo, kuko bahise bagaba ibitero bo bibwira ko M23 abarwanyi hafi ya bose yabakuye Walungu hari Zanzibira no mu nkengero zabo mu misozi yikikije. Ati rero twabimenye ko abenshi bagiye Masisi, reka tuyigabeho ibitero. Barabigabye guhera ku munsi w'ejo, babasha no kugera kuri umusozi wa Mulambo, niba ari Mulamba niba atari Mulambo. Yes, umusozi wa Mulambo baranahafata pe, ariko bashaka kwinjira muri centre ya Nzibira biranga. M23 rero yabyutse habakura yongerera hisubiza,
ariko uri kumva ko nyine nabo bari baje baprofita ngo M23 ishobora kuba yananiwe. oya abarwanyi bayo yarabagabanyije hano turabizi bagiye gutanga ramforo muri Masisi reka dufatirane bake bahasigaye kuko urumva niba wari ufite force zigera nko ku bantu 1000 mu gace runaka ukahakura nka 600 kugira baje gutanga ramforo muri Masisi. Yes. Urumva uwo muhanganye we akubita imibare akavuga ati okay niba M igabanyije abasirikare muri Walungu hari yazanzibira no mu nkengero bakajya gutanga ramforo muri Masisi bira byayikomeranya abihasize ni bake bisobanuye ko n'imbaraga zigabanutse reka duprofite noneho tuhagaba ibitero tureko twahafata zanzibira no mu nkengero. Rero niyo mukino bakinnye kuva ku munsi w'ejo bafata ko gace ka Mulembo ku musozi iriya misozi irangamiye santere ya Nzibira ariko bongeye kuhakurwa uyu munsi kuwa gatanu ngo twavuga ko yaba santere ya Nzibira n'uwo musozi ari M cyahagenzura. Ibyo nibyo biri kwigaragaza. Hanyuma Claude umuntu ari kubyumva Uburundi bwararwanye cyane wenda twabwumvise mu rugamba rwa mbere bajya hafi za Goma ndetse M23 nabirukansa bakarenga za Bukavu. Uburundi bwarwanye cyane muri Kivu y'Epfo kandi bikanumvikana impamvu bwari buri kuharwana kuko Kivu y'Epfo ihana imbibi n'u Burundi. Kubera iki buri kuzamuka ku buryo bujya kugera za Rubaya muri Masisi bukajya kurwanayo ku buryo bunajyanayo Hanforo ukasa nkaho Burundi buri gukomeza urugamba kuri iriya front n'ukubera iki? Ubundi nujya kureba katubanze turebe situation ya Rubaya M itarahafata yari irimo bandi. M itarafata Rubaya n'abarundi bakiri Nord Kivu bakirwanira Nord Kivu batarahakurwa hamwe mu hantu bari barinze cyane abarundi harimo na Rubaya. Kandi bari batangiye no kuhacukura amabuye y'agaciro kuko amakuru yerekanaga ko hatangiye no kuza ibibazo hagati y'abanyekongo n'abarundi bazaga gucukura muri Rubaya. Rubaya yari irinzwe n'abarundi banahafite n'inyungu na special forces za FDLR na FARDC of course. Emira habakura hamwe mu hantu rero hari i Burundi harimo Rubaya barahakuwe sibyo ariko tukabona ko Rubaya ubu ngubu ntago mbona ko abarundi bayicukura ngo bikunde mu gihe tubona ari y'abanyamerika ubu bayihawe sibyo kandi iyi case turayiganiraho mu kiganiro cya kabiri bayihawe abanyamerika barayihawe ariko ukavuga ati se abarundi kuzamukana none Nord Kivu bakava Sud Kivu hafi imipaka yiwabo n'ukubera iki nkweretse ko icyambere bafite agahenda gakomeye ku buryo M yabakuye Rubaya ariko nkakwereka ko kuza muri Nord Kivu muri iyi minsi ntago bafite objectif yo kongera kubyaza Rubaya umusaruro kuko si yabo. Ubu masezerano ya Washington Kinshasa yasinyanye na Amerika no mu birombe Tshisekedi yemereye abanyamerika Rubaya irimo. Urumva rero abarundi nta kuntu bapfa kwigiraho access kandi abanyamerika ubu ngubu bari kwireba gutya. Ahubwo bikubiye Uburundi bwo bwifuza ko M23 itsindwa ikamburwa ibice ahariho hose. Kubwizo mpamvu mu gihe FARDC ipanze urugamba rwo muri Masisi kavuga ati twapanze umugambi wo kwirukana M muri Masisi tukanisubiza Rubaya byaba ngombwa tugakomeza Goma ariko kugira uwo mugambi tuwugereho dukeneye imbaraga zikomeye ntago bari abazalendo bo muri Masisi gusa bashobora gushobora urwo rugamba. Okay turazana abakomando ba FARDC nta kibazo turabaza ariko se baba partenaire bacu b'abarundi bo ntitwabazana kugira noneho urugamba rukomerere M23 iyo ntego yo kwisubiza za Rubaya kugira Goma tuyigereho kuko Burundi bwifuza ko M itsindwa hariho hose bukabona itsinzwe Burundi re kwibice byose. Kuvuga ngo buri aho buri kumva ko M23 iri kurwana buri kumva bwakwitabira bikajya kurwana. Iyo plan rero yari yateguwe neza twarabivuze sindabisobanuramo yo kwambura M Masisi na Rubaya bakagira ngo nazamushaki na Goma yari yapanzwe neza ku bitero byateguwe bapanga abasirikari 25 harimo n'abarundi ariko abarundi kuko bari mu intambara bifuza ko M itsindwa plani yariyo yose yo kwigabaho ibitero mu gace kariko kose igamije kugira umutwe utsindwe wa M Burundi ntibwayiburamo. Kandi ndagira nkubwiye yuko Burundi President Nevas avuga ko yasinyanye amasezerano na Tshisekedi mu bufatanye mu bya gisirikare. Barayasinyanye nyine ubwo no kuvuga ngo nyuma yo kuyasinyanya twabonye abarundi bajya kurwana Nord Kivu barahakurwa baracyarwanira Sud Kivu hafi imipaka yiwabo. M yarabakubise bakura nawo virifata na plane batangira ibintu byo gutitira ariko noneho kubera impamvu za politiki irongerera hava Uvira iva na Kabunambi iva za Sange iragenda ifungira hari agatogo tubwo twavuga ko yakoze 77 km ikora retrait bamera nk'abahumetse gato ariko nta cyizere bafite bumva ko M izagaruka ikabafata ariko kuko ngo basinyanye amasezerano na Tshisekedi yo kurwanya M23 aho bishoboka hose
basabwa umusada baragenda, cyane cyane ko biri no mu ntego yabo nabo bifuza kubona itsinzwe baragenda. Niyo gahunda rero. Ariko n'ubundi ngo Murundi buriya niwe ku rugamba ngo abarindwa mubi cyane. Ngo ku rugamba ngo abarindwa mubi cyane abari ku rugamba. Bazi kurwana. Ngo bazi kurwana. Je ntabyo mbona. Nabyo. Mwe ngambwira mpembereza urugero. Okay, kuko urumva ahantu hose bazabereke Ferdinand tujye tuvuga ibintu bifite ibimenyetso, ntago ari ibintu byo gufana. Ngiye kukubwira gahunda y'abarundi, wenda tujyana mu musozo w'iki kiganiro. Turebe niba abarundi koko igisirikare cyabo gifite imbaraga imbere ya M23, sibyo? Abarundi baje muri intambara 2023 niba atari na 4, tuvuge wenda na 4. Babanza kuza muri za ngabo za EAC, ndetse bari bafite n'ibirindiro ahitwa za Kicanga, za Kirorirwe, bafite ibirindiro za Petit Masisi, ku Nturo, za Mushaki, za ubundi bice M yari ifite muri Masisi yabihaye abarundi. Muri Rutsu na Nyiragongo ibiha Abanyakenya, Sudani n'Abagande. Abagande bajya kugenda rero ibyo bice babisigiye M23. Abarundi bo kumbe barabeshaga ko baze mu butumwa bwa EAC, ahubwo bari bifitanye kope na Tshisekedi yo kuzajya mu ntambara. Ibyo bice aho kugira bisubize M23 ubutumwa bwa EAC burangiye, babisubiza Wazalendo na FARDC na FDL, barangije bahita bajya no mu mirwano kurwanya M23. Ndetse na zangabo wabonye ko arimo zatangiye gukwepa bakazifunga, ariko nyuma bohereje izindi noneho binjira mu ntambara mu buryo bweruye. Neva yabanje kubihakana, nyuma arabyemera baza mu ntambara. Iyo ntambara yatangiriye hehe y'abarundi? Yatereye ahitwa Bwiza, kuko bashatse gukurikira M23 ngo banayigeze Bwiza. Aho nibwo abarundi batangiye kugaragara ko bari mu ntambara. M irabakubita ibakura mu nkengero za Bwiza, M irabakubita ibakura mu nkengero, ibakura muri Kicanga, inabafungirana muri Kicanga, batangira gutabaza. M irabakubita ibakura za Petit Masisi, ibakura za Kirorirwe, ibakura ku Nturo, ibakura ku musozi wa Gicwa, ibakura Mushaki, ibakura Kaluba, ibakura muri ya misozi irangamiye Sake, ibakura ku musozi wa Muremure, ibakura muri ya misozi irangamiye Bweramana na Minova. Nyuma yaho ibakura Bweramana, irangiza ibakura na Minova, ariko mbere yaho yari yanabakuye Rubaya kandi banahafite ingufu imbaraga. Irangije abarundi barebye baravuga ati abarwanyi baradutsinze nta kundi tumanuke Sud Kivu, kuko bamanutse Sud Kivu ryari? Bamanutse Sud Kivu igihe mu 23 yarigiye gufata Goma, kuko yarakubise bari bagerageje kwisubiza Ngungu. M irongera ibakura Ngungu. Abo n'abarundi kandi ndi kukubwira, irabashushubikana ibamukura no muri za Bitonga, za Bitagata, ibakura za Rumbishi za Shanje, ibakura na za Rumbishi Shanje n'akandi gace ntibuka neza, ibakura na Kanungu. Irangije itibakubita itimanuka Minova irabakura, kandi Minova niho hari ikicaro gikuru cy'ingabo zabo. Irabakubitira abakura mbere yaho yari yabanje kubakura muri iyo misozi. Abarundi barareba baravuga ati ubwo dukubituye kuri axe zose n'ibirindiro twari dufite byose, ubu icyo M igiye gukurikizaho no gufata umujyi wa Goma, kandi niko byagenze. Abarundi ariko amayeri bagize ntago bigeze barwana urugamba rwa Goma. Bahise bahabwa briefing ati aba batipe kuva bafashe Minova kandi bakaba batangiye kohereza forces zigiye Sake, bigaragara ko bagiye gufata Goma noneho. Nimujye muri Goma kuko n'ubundi mwafatirwamo. Abarundi barebaga ku gishushanyo mbonera bakabona nta nzira zisigaye. Bakimara kugenda nibwo MS ivuga ati inzira z'amazi zirafunzwe n'izikirere hita ifata Goma. Ariko abarundi bakubise umubare baravuga twebwe ntago twajya kurwanira muri Goma kuko twafatirwamo. Kandi bajyamo bari gufatirwamo nose nabonye za Sadek zafatiwemo. Barahafatiwe. Abafandese bafatiwemo niko bangana. Wazalendo barahafatiwe. Ba General Gakwerere ba FDL so bafatiwe n'abacanshu. Aho rero niho abarundi bakoze umubare banga kurwanira muri Goma, bo bahita bigira Sud Kivu. Bahita bigira Sud Kivu, ariko barindwa n'ubwiyaho bari bakubitiwe. Bajya kubitiwe na za Bukavu, bakubitwa na Uvira muri Kabare. Muri Kabare muri Karehe emera bamanurira bakubita, bafungira za ubwo Karehe yari bakuyemo za Ihusi, za Kabamba, nako za Ihusi, za Centre ya Kalehe n'utundi duce twishi. Za Kavumu zirafatwa n'ahandi. Za Kavumu tugeze muri Kabare naho barahava biruka. Bukavu siko bari babonye bazanye umusada ngo idafata Bukavu, naho bahava biruka. Noneho Emira agenda ifungira Gatogote, yamaje gufata Bukavu, ifata Nyangezi, ifata na Kamanyola na Gatogote igice kimwe, yafashe na za Kaziba. Bamaze umwaka bashinga ibirindiro hariya muri Plaine de Ruzizi kugira ngo M itazakomeza igafata Plaine de Ruzizi, kuko byarimo riske ku Barundi yuko icyo gihe yabigenzuye imipaka ihuza Kongo n'u Burundi, kandi Abarundi ntago babyifuzaga. Ndetse bashyira imbaraga nyinshi no muri Uvira ngo itazahafata. Warabyumvaga bambaye haga bavuga ati impamvu M imaze umwaka itaramanuka ngo komeze fate Uvira ngo nimbaraga z'igisirikare cy'u Burundi. Nyamara M yari kwikorera Rioge kuko yari maze igihe irwana, ifashe za Goma, ifashe n'ibindi bice byinshi na za Bukavu.
ntitwabonye uburyo yamanutse ifata Uvira na Plaine abarundi ukuntu birukanse bakava za Ruvungi hari hafi ya za Cibitoke igakomeza za Sange ikagera Uvira abarundi ntibakubiswe. Okay, tubonye iminembwe kugeza ubu abarundi ntibahakuwe za Bidegu za Kalingi za Kalongi za Mikenge bamaze igihe baga bitero binganishye byarabananiye. Ejo bundi baragarutse muri Masisi ngo bafate Rubaya barakubiswe. None se ushingiye kwiyo terase abarundi urumva icyo ari igisirikare gikomeye? Ariko baza kugira aho resinga 2029 ni buri gisirikare gikomeye n'ibitwaro bingana kuriya buri gisirikare gikomeye wagakwiye kuba hari cyo wagaragaje imbere ya M23. Ariko kugeza ubu tubona ko nibice M ivamo rimwe na rimwe bivamo kubusha dufate bira bya Sidi Kivu byegeranye n'u Burundi. Ntago M yahavuye kubera imbaraga z'igisirikare cy'u Burundi, ni impamvu z'uko Amerika yabasabye gusubira inyuma ku mpamvu z'ibiganiro. Yes, nibyo Claude. None se abarundi bakomeye mu mpapuro ariko kuvuga ngo kuri terena ariko igisirikare cy'abadede ni turi kuvuga. Ushobora no gusanga nabo barabizi, ariko ushobora gusanga mu by'ukuri no kwihangana cyangwa se kwihambira kwabayeho ku ruhande rwa FARDC ari ubufasha buke. Noneho gukomera ko abarundi kereka abarundi barakomeye ubagereranyije na FARDC na Wazalendo, ariko ubagereranyije na M23 cyangwa se ingabo z'u Rwanda cyangwa se n'iza Tanzania wapi? Nta gisirikare abarundi bafite ahubwo bashatse bacyubaka abadede bubaka igisirikare, kuko kuva bajya ku butegetsi ntago abadede bigeze bashaka kubaka igisirikare n'izindi nzego z'igihugu. Aba ni abagabo bashinzwe kwishira amafaranga mu mufuka, sometimes bakabipfa bunyoni ukabona arafunzwe. Ni ivyo nyine. Claude, reka ngushimire, urakoze cyane. Urakoze cyane. Imboni TV, imboni ya rubanda.